Bismillahirrahmanirrahim. Bisa aku pak, ini nak ya sih katon pegel kan kok. Ben karep ada remero kana. Sakalen lagi gula ngolok salam ki. Nyaungku orang ini. Nah kok tako kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala jami'i ni'amillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadratal qurama wal fudala, para alim ulama, para masyayikh, nakhussu bidzikri murabbi ruhina, sesangat abdina amul jaaki torjukan naqdimaki selerepon semulja Kiai Haji Khalil Yasin Serabu Epon dari Kabupaten Bengkalan, sesangat abdina amul jaaki torjukan naqdimaki torsadeja para masyayikh, para kiai, para reng alim selain siap tina tak kobasa kangkui nyebut asma-asma agung pontong persetongah, namun tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesadeja sangat abdina amul jaaki torjukan sangat abdina naqdimaki. Tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa Desok Timur beserta perangkat-perangkat epon sehadir tempat kak dinto malam mangken sebetan gaula amul jaaki Jamiatul Hadrah Al-Banjari. Main HP dong. Mau narokok tak apa aja naungku raking mau main HP lah kok kita tepan ngaji kok setiap amor koro mi bola bedegunan dah bola tak ada jadi nak dekit sama orang aja jangan main HP ke gula tepan atau oleh Jamiatul Hadrah Al-Banjari bahagam pujuk korseh siampun memimpin dan gulaban prapanjenengan zata jaka angkui ngatoraki tor ator sesangat mulja daka ajunan epon kanjeng Nabi engki panika tor ator solawat
Muga-muga kalaban tor ator seampun ia toraki sareng dan gulaban prapanjenengan sadaja. Muga-muga dan gulaban panjenengan kaanggepeh mungku ajunan epon Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Antren ikan nalah dan gulaban panjenengan sareng Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Sebatan gula amul jagi jamaah pengajian baik lakian terjugan binian kadito paling banyak ronya paro antaranya jamsil dan sebeni jamsil karena makin banyak saya tak seragam berarti saya tak seragam beni jamsil majek banyak saya hadir malam makin karena cak epon kabar burung duit antaranya ke Haib dan ke Holil. Tadi gula yakin saya hadir makin nih kata orang apa saya yakin gula nih jelas jadilah. Duit caibon duit keng termangka muka terpaslang kepada bak keneti duit. Anika saya sosadi gula kun rapak kenedu. Abon apa mau gundi gula do pokon segi air apa ke duit. Gula tak niat aduit tepunten karena kelas lakar lain. Ini ke kelas terbang nih kan. Kadinto kelas berat. Jadi saya jelas makin saya hadir nih kan cek banyak nih katrong apa saya kin duit ngapa. Area benin teratinju kan ada nak kan. Dia benih bah duit ingat penyanyi ruang. Ani ke duit kuat kentenan dia bakun. Engkau tak antara uang buang bulan jadi aja. Baan jadi. Kau tak ingat tuban kiai aja ongkurang. Lajaban. Jamaah jamsil. Siampun hadir di tempat Kak Dinto malam mangken. Moga-moga pulang aja na para panjenengan satu aja hadir dak ke tempat Kak Dinto malam mangken. Moga-moga tetiak amal sekaterema monggo ajunan epon Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sebatan gaula amul jagi jajaran panitia siampun pulang aja ngorbanaki satu aja na keangkui terlaksananya acara pada malam hari ini. Moga-moga pengorbanan panitia semuanya moga-moga ikan tenda kapungaan sarang ajunan epon Allah odik neneng itunya langkong-langkong paki alam akhirat. Amin Allahumma. Sebatan gula amul jagi hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada. Hari aku menang adang direk ada sending ada aja ukur gula kun menang gini kagun anika gula make pasabida tu kakak amma make pahe tali bagi benoreng tenglah depak ka bagi na jadi laju ngacelet pendengar dimanapun anda berada. Jadi yang kok artinya mun bagian si badilum kopur tami lo jauh kurang bagian si dingiding roh kana pendengar dimanapun anda berada karena ida sok temur nika banyak saya pegel bulan gula ngucap pendengar dimanapun anda berada banyak pegel kangko saya nggak miandi anak tukang bidatu pas tak tepak ngangkok kira iya baan jadi kok bulan coba ngari ya bagaimana ben ya jara masara aja orang kurang saya nggak mianan saran berengkolen hari ben ambu gulu kena lu kok nerosa kita mari aja lu ada lagi telan kapi sabar lagi ya. Pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mak sokone kan. Hari jadi nak ya cik lian deh.
Pujuk ring Arya burung pai bure sehat. Manggan sing ngocak gi burugun paling ring 300. Cak Pak Sampung gi terutama deki ketika kiai panika ampun napanya mana memberikan pengajian gulaban panjenengan Pak Sampung. Dari macarana Sampung gulaban panjenengan laju pandang kiai. Jak ketuk mun perlu. Boen jadi. Main HP deki dia. Laju neng dari banyak sini ku malampir. Abah masyaallah. Maksudnya ningkuti piro kan nggak sih ningkuti piro dari mereka ningkuti piro kan mau neneng deh iya kan beda apa malam aja apa ceretan malam apa langsung lagi alhamdulillah asyukur daga Allah dan gulaban prapanjenengan sateja malam mangken tempat Kak Dinto bisa hadir dak ke tempat Kak Dinto lah aloncat lah. Jadi nara mengguna loncat segoni kena nyaman rela grogi nyaman. Tak biasa tanding je kok ongkur. Ada kok tak tahu mana tandingan je. Puru sekarang ini. Asyukur daga Allah dan gulaban prapanjenengan satu aja malam mangken. Sarang ajunan epon Allah paringin kesempatan kangkui bisa hadir. Bisa long bolong tempat Kak Dinto dan gulaban prapanjenengan saja malam mangken. Percaya atau tidak dan gulaban panjenengan sadar atau tidak malam mangken banika silaturahim gulaban panjenengan arepan kalaban silaturahim malam mangken banika moga-moga saya hadir tempat Kak Dinto dan gulaban prapanjenengan saja. Sebadan nengi pelataran Kak Dinto moga-moga ban Allah kalaban barokana silaturahim barokana kanjeng Nabi barokana perayaan Maulid moga-moga saya hadir moga-moga ban Allah paringna lanjang umur lanjang pertobatan amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma inja makun suaran malolora kan aja engkau lan neneng deui. Ya boleh ya. Ya kuncin ring konang ade kun mon beda orang adua lanjeng ngomor mon tanang yang kak sampai debak ke di atas na cetak aja dia umur 100 sekat. Engkau taruh nomor aja. Angka iya tak angka dina. Mon yang kak tarekan muang aja dia umur 100. Mon tarekan dada ketok lemak mati pakun jadi lah tengku are beda siwali renggo di ongkur keng mon tarek ban bucil seket jadi apa boleh cetak yang kak sekali kan dina aja dia 30 lemak jigun bisa aja tenggo nggo apa terolan jengong ku banja dah tenggo nggo mun tak toro ocak berarti tadi gunan pengajian. Ya Allah saya hadir di tempat Kak Dinto malam mangken Guste. Moga-moga lu gel. Malah amin kade. Jengkok ki tak langkong Guste, da iki tak langkongin ku ki pangeran. Orang tormator ka pangeran deh, benih pas langsung pas benih de iya are ki tak langkongin bi gula. Mbaan jadi neng gelo ya Allah iya bahdaram mereka nak mendaya kena talangkong Guste moga-moga saya hadir di tempat Kak Dinto barokana silaturahim malam mangken moga-moga satu aja paring nalanjang umur amin Allahumma ya alhamdulillah sip cocok sip. Berarti tandretan sebagai tempat Kak Dinto mumpas beda orang ngocak tak medes ajian salah besar. Bukten sorongan Kak tanang, gue tangan kau. Jadi berarti latoro ocak berarti. Moga-moga teti awal yang baik kanggo dan gulaban panjenengan amin Allahumma. Bosan ada. Apa terus nari pas? Lu kena enggak dapat ejaan kena.
debakan di gitu. Terutama dan guleban prapanjenengan sadaja malam mangkin sifat esok koren bisa long bolong sarang para masai bade ge holil mangkin. Panjenengan jangan sampai berpaling dari beliau. Karena bona pajaipon Kanjeng Nabi an-nadru ila wajhil alim ibadah. Ngabas kaselera nareng alim ibadah. Ibadah kenceran raja se tak usah apun tak usah sama keluar bese, tak usah sama keluar tenaga. Dujak guna nang ada ya ban. Ayo. Lajulah segala rono nang daya kana. Ambian makita ngaji pokon ngolatin ke kiai bae nang daya. Ya si paling mabunga, dapun Kanjeng Nabi tu mai kerenge kana. Si paling mabunga ya lu. Jauh gula tak biasa mancing geng lat. Haram gula tak oning mancingan. Gula tak oning ngalak mancing dan ukur. Haram. Gula biasa ngalak tojo malah. Jadi ya, tak berjaja. Ai, lu. Saya paling mapunga gula kun mada bakat dito marin maigan tebek ya. Saya paling mapunga dan gula ban panjenengan dabuna Kanjeng Nabi setong nih ah. Cai pon Kanjeng Nabi he kapi ya he. Ngeding. Sip ngeding. Bagus. Cai pon Kanjeng Nabi man nazara ila wajhil alim nadratan. Sapa abai jan Kanjeng Nabi sapa abai tak laki tak bini coba bagus seteti orang dina bucok sekali kengja ada si bucok orang dina terus bagus kagepi dina lala kana namanya rengin kana Arya apa keng bedereng masang kang kona kana mayu je jolo-jolan kana sapa abai jepon Kanjeng Nabi nazara ila wajhil alim nadratan ngabes selera nareng alim saabesen bayi guleban panjenengan ngabes ngak nikah kareng alim sakalian bayi jepon Kanjeng Nabi pon abezeki roh hilir dari Ki Holil ake Holil judajaan Ki Holil ge jadi jabaan mah hanya majiri raja. Baan tidak ada tiapa ulah kacong ini agacong Ki Holil judajan apa seki apa seki gelu mare terus gak kiai mas mare sip tina mungkin kok dijabas dia tina tarap aja kok gurah ambian mon ngabas gula gundeki pegel gun Tenggi karena tak pantas kangku dilihat. Sia. Enggak. Ban saragel lu kang ko sing amian di anak saran ban ko ban dia. Keng bede mulai gila idina de tak ngabes sekali aja kang ko. Meneng deui mulula. Ko tak manglo, haram tak manglo. Anapa? Karena geni mungkin tepan ngandung. Anak tak kok pada ban gula. Tak napa bu, ya ungkurah. Mon bagian sedungan dong re, selake ban sebini lah tau sangabas tak apa aja. Keng mon tak ngandung ban tak ngabas kang kok lenare mon di bagian masuk surga haram tak iya besi kejang aja. Tin lawan. Kok mon masuk surga kada lenare kok ungkurah. Mon iya mon masuk kena. Iya mon masuk ke neraka iya mayu aketel ring bareng. Kita kira tanpa kun beda si masuk nih kiai ini kapakun jelas lah gelu roh laju kareping de iro maki iki pesakit udah iya terus ya insyaallah masuk ke surga amin Allahumma dan Kanjeng Nabi man nazara ila wajhil alim nadratan sapa bayi sing abas kasalera nareng alim saabesen bayi berempat kali biar ngabas mulai gelap. Oh, coba dia seneng di sarah, mari ngabas. Berempat kali jadi lah.
Cak guna ke apa king katondu kok juta. Bade seneneng da yang lalu. Saabesan bayi jaipon Kanjeng Nabi ngabas kaselera dareng alim guleban panjenengan. Karena guleban panjenengan tak jepok ke Kanjeng Nabi, sejepok kau ahli waris dari Kanjeng Nabi. Nih, ada boleh. Ampian parcaja atau bepunten. Al ulama warasatul anbiya. Ulama ahli waris dari para nabi. Selain ulama tidak bisa. Mangkana guleban panjenengan ngabas kareng alim. Nih dan Kanjeng Nabi nadrotan saabesan bayi. Dengan catatan yang perlu digarisbawahi bi guleban panjenengan, aneka tantretan jamsil, tantretan jamaah pengajian, saben malam aleng-leng entar ke pengajian. Mesti tabangki ben kiai, mesti tabangki ben reng alim, dan guleban panjenengan teng tabangki ben reng alim, mesti ken ngabes kaselerana reng alim. Pokok bunga ngabes reng alim. Korjek ding bandingan kiai ukurah. Mun semalam magana lebur ya mun semalam ya. Sadia ke hai tak masuk aja. Banja ko secong macong ni colok aja ukurah. Engkau iberiin cong macong ngomong banjir. Allah kana tahu le kana ukurah. Ari kok makin ngari mun ada orang-orang retroan di Eropa sejuba ada haram marah makin kok pada terus kuning ya mbak anjir kok kan manggan sedek kok pahles sosial songko ada beban rose macam rose risma biris leso cek makia songko ngari ya pakun nah songko ngari ya pakun tak yang dibudin bangalak songko sebunter ya. Ani kata ada si Andi pada pernikahan tenangku bilahi sumpah kok tak tahu mun tak kenali endo kok ki gue lari barin nguti aki mesen kalau ada notop kalau ada tak bisa aja. Lanjut itu mau modil ya roh. Gue lepak orang tua guru orang tua lembek pada teruan di anak si genteng gitu Arab. Ngaji lagi surat Yusuf mun tak pak kali jan. Tak nyopot ya ungkur. Ngara tepan naga bayro mati lampu. Kan kita ada listrik lembok. Ki temar jong led to. Manggian bian mun naga bay anak je papat teng langku. Takomi pada benko kana ungkur. Bon saabesan jaipon Kanjeng Nabi dengan catatan wapari habiha pokok guleban panjenengan bisa punga neneng dalam ate seneng ngabezeki reng alim seneng ngabezeki kiai tak seneng mangken jambu tak seneng mangken paksa lakuna mi bola tak temu boleh ben reng alim panteng boleh mi bola seneng segalan genika muntau rasan seneng ngabezeki reng alim can Kanjeng Nabi khalaqallahu min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Oh ya, hari yakun kana orang mun ngabes selera nareng alim pon napanya mana pon pokon seneng maka pandangan guleban panjenengan kareng alim sekalian ben Allah ikabayaki malaikat setong mun dukaleh malaikat dua mun telo kaleh teloan mun sapolo miki sesapolo ni kekebayan apa ada lain yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah nyoonaki sapora na orang sing ngabas kiai beni kun namongkeun mate na guleban panjenengan beni namongkeun ibn dema guleban panjenengan tapi jaipon Kanjeng Nabi ila yaumil qiyamah sampai keun are kiamat amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Kok besar namun jamsil gula kala kampian tenongku ambian sekut nganalien masa mun gula ngabesekin gula tibi kan tak bisa aja kelurakan kok satereng alem kelurakan nak banja kok sesok ngoso mayon ceng kok sater marah baan jadi ya masa engkau ngabeseng kok tibi nak katon ki sing kesing ngabeseng kok tawar jajar ya engkau dengan lem saja kena ukur sama lem dia kan roh laku lah biasa kan cabole mayu
Mun satia kok tepan rengan lemben ben jejak aja. Mohon yastaghfirulahu ila yaumil qiyamah. Tina maki gulaban panjenengan tak andi anak. Gulaban panjenengan tak sausa susah sibolan tak ibri keturunan ben Allah karena sing ngatur dan gulaban panjenengan tengkap gulaban panjenengan ada boleh namong Allah mun lakar ben Allah gulaban panjenengan akabin alaki abin jet ben Allah tak ibri keturunan mau apa gulaban panjenengan mak ku si takar atau karben bini mak ku si atau karben lake mak ku si atau karben mantoh mak atau karben matua gara-gara bolan kun andi anak ria. Andi anak gulaban panjenengan ni sepasa dua aki ni kemun andi anak soleh, mun andi anak sesalah duda ti apa? Mbaan jadi. Maraban. Coba deh, ya mun pangatero pada teruan di anak kakapiro. Tapi jangan kanjeng Nabi an-nikahu barokatun nikah barokah nambahin kebagusan wal waladu rahmatun anak itu merupakan anugerah cuma-cuma dari ajunane pon Allah. Mabaan jadi. Jambu aki sebulan seger ban. Tapi saja laki ko si seger tak kopral lempos sambut tu sebini kasat takar ko si lebih tu king ke dia yang dinan. Ngari ya icet-cet di ereng ngulpa ka dia ada lampenin dia ada montul ka di budi ini jarang ban nganggui kabi siapa nyoroh mula nganggui kabi jadi lah tak nemu beda rasanya mata king jadi salah sanika kasih laki tak pati mana geja mak kita ker adus-dus si laki ayo jaga kok jelap kok jelap tak bisa jauh norok kabi ukura tanya aki ke sebagian si norok kabi jadi mun tak kengkek tunduk nongku kasih laki pakun teko tekan si laki tak kengkek rekan badung matedong dia mbaan jadi coba mun bagian seseng-seng re saya tak norok kabi re mak tak ngacek arwah tak tulit benih tulit tak tulit ayo kak damari kak dari kubesan roh mangkana ini nama kita di anak lagi anak ni tak bisa yang buah kisah bola lempot kuat pas gempang oleh anak can siapa kadang wasi wereng ngelower wah silawo sengan roh etam buangin dari daja dari badak lah dari badak ada demon daya lajang dalanjang daya roh nyapur teh nyapur teh wah, mun sewer ngeluwer wah. Nagi dan gaul dari bari ini, beda laporan katan gaul dari bini. Alapor, beda balik. Anak bian saya nomor 5 ngocak katan gaul. Ngocak apa lek? Gaul ngocak ale ke bini. Bini terus makin bakun bah. Saya ngocak, uy. Marah gel. Jauh marah gel lu ya. Engkau je saking ataking karena cimat dari guru balin kok haram marah duda remah aku besan mon abak deh kau cen udah mau bawa dene bini ngojak sayang kan kau jadi itu haram laju akan ku beli kota Sumnep bro mabeen jadi ya ada bakun gue ngojak ale je bini ngojak ui jangan marah sarang gelu balik habis saja dari mak mesra naromon ngocak yang agak tahu nih ngak Imam Isarifin neng ledaya kubesan keng moni kocak emas kok tanda aja gula tanda kan siapa mas-masan mon gak gula entah kira saya tak porpor jolon kok jelek temung kok jeleng baik kocak emas di mah beda emas jeleng mak been jadi dua-dua ke ayo dua-dua ke pada benembian guru saya talatan romangken mama ya papa beri saya ngocak brem aduh aja pas petek ban romban
ambian jadi gula benilang ngalangan ambian cek talatan mungkin bulan usum ke Jakarta Jakarta ngucap mama papa kapi pahoreng bagian apa nih cung batang rea mama papa mama papa munjat ngobusap ya munjat pada tani capi ban betes kore ko saya ya ngabaan jadi main jajak talatan haram kok ontep nih di kaki alhamdulillah ongkura tak lebur aja mama apa pak nama sadar mah jangan ongkura ayo mon ki nekuan sadar aja ngucap mama ongkura tahu bagel masing kok kenal ini selfie lagi jadi nenengnya tabing puh mak beda mama papa beda tabinga mama papa dia maki bendung roh pakai dalas rongang kui granit benih keramikan nah jadi mama papa jadi kui mak deki mon teng lamare ngare ya buang jalat tongah du ba yang gulentan maki anya magula pon keluna sekudi jangun-jang orang rosetero pakun kok tak lembada perubahan je pakun ngoja alek selambaro karena gula jet lakar seneng ngongku ngoja alek polan mun yulangin du galeri alek le wawa lele maungku jadi merena le jadi ya mungkin ngocap beb ya santepan lah mari jadi tak kelengap poler aja beb lo ada dah bagian di magi lah ya kalau ngocak apa bini ngocak anak nembian anu jan si nomor 5 nih anu ngocak katen gula ngocak apa lek anu jan suruh kebaya kiale jan neng gula terus anu rojak beteti ki bungso jan maksudnya polan mau kebaya bungso jan bahi kebaya rosoro ben situan jan ini jan siapa juga inggi jan anak si nomor 5 iya mah ayo lek kantang boleh lek kan mak baan jadi sakutai pal bi gula ya tabun sebab tak pati nyaman run laju elanduk ke kepi bi gula telau bulan ke samangken tak bisa saja ongkur tak bisa saja tak bisa mon Allah tak beri tak bisa saja ini tina gula ban panjenengan magi tandi anak keluro ya jangan tambahan di anak jangan nyaman jangan kau besar karena jaibon Allah al-malu wal banun zinatul hayatid dunya mungkin ben Allah lah tak beri aku leban panjenengan mau apa lagi tikal makitan di anak wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala gula ban panjenengan selama odi etunya mi taurasan esto kareng alem mi taurasan esto kagiai gula ban panjenengan ngabes sekalian bayi tina magilatan di anak malaikat sesabenyan banika bekal nyoon lagi sabora na gula ban panjenengan sampai kari kiamat amin Allahumma kau besar lalambu lah kan jadi bayi jauh kurang munjiri mare jiri bas ambian laju mangkat laku boleh menbeda pengajian lagi ngabas daya terus mun korang banyak kana malaikat ntar kabung kodeki neng ibang labang roda ya bas sip moga-moga pada barokah amin Allahumma ampun sagadi to bisa hos maksud hati mau memeluk gunung iya pangarah gue lagi abida tua boleh geng aneh kata kok secet asli duit tak milo deki waktu di gue lakun kenedo jelas jadi lamare beset enggak gitu lah
Aban jadi kok kan tanda ngocak duit deh. Tak kira pada jauh ukur. Warna ya. Iya jelah tuan rumah kena gelur. Mabeen jadi. Engkau masak manteng jadi. Jadi engkau kun meset. Tai manteng jaban kau itekun. Tepes reh kau kun. Pon jaga itu bisa os kesalahan kajang kolangan nyon sepuluh lagi. Terutama dega para masai para kiai. Umpama beda kesalahan nyon sepuluh sesubung batas umpama beda bener mau butuh ilmu si barokah manfaat dan guleban perabanci dengan sedaya. Jaga itu bisa os wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.